karere k'iburasirazuba ubwo ni u Rwanda rufite umujyi wa Kigali, Uganda ifite umujyi wa Kampala, Kenya ifite umujyi wa Nairobi, Burundi bufite umujyi wa Bujumbura, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umujyi wa Goma, hamwe n'igihugu cya Tanzania gifite umujyi wa Dar es Salaam. Abo bose mvuze haruguru cyangwa se ibyo bihugu byose mvuze haruguru byose bifite ubwoba ku mutwe wa M23 igihe haba hari ngombwa ko cyangwa se habaye ngombwa ko hakomwe icyo bita rutenderi. Imiryango imwe n'imwe yo muri Afurika haba EAC, SADC, ibihugu byo muri Afurika yo hagati, Afurika y'Iburengerazuba, nabo ibinyamakuru byaho haba ibyandika ndetse n'ibivuga byose ntibyabyuka bitanditse ku mutwe wa M23. France 24, BBC, Kigali Today, Bwiza.com n'ibindi binyamakuru bitandukanye byose bibyuka byandika ku nkuru cyangwa se ku makuru avuga ku mutwe wa M23. Nanjye ndimo ndabivuga aka kanya. Ubwo nuko muza kuri Afurika uvuga uyu mutwe ntiwasiga ibihugu byo mu Burayi, Amerika, uvugwa ku makimbirane n'Uburusiya, Ubwongereza, Uburusiya wahanganye na Ukraine mu ntambara, nabo ntibahwema kuvuga kuri uyu mutwe wa M23. Ibi byose nubwo bivugwa ariko ntiwavuga umutwe wa M23 usize umukuru uyu mutwe cyangwa se uyu ukundwa kuvugwa cyane muri politike yose. Haba perezida baramuvuga cyane cyane abo mu karere k'iburasirazuba, ubwo ni bya bihugu navuze haruguru, akaba yitwa Sultani Makenga. Sinzi niba wumvise neza uyu mugabo kuko niwe ngiye kubabwira ibigwi, amateka, ubuzima bwe bwaba bugoye cyangwa se bukomeye. Umugabo kandi urimo gufatwa nk'utagira ubwoba cyane mu buzima bwe, benshi bati ashobora no kuba yaba ikihebe. Gusa weho ntega amatwi kandi umenye, nta wundi ngiye kubabwira ni Sultani Makenga, umuyobozi wa M23. Nitwa Eric Nshimiyimana niwe muri kumva, naho iyi nibizazamenya muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike byose nta handi wabikura atari kuri bizazamenya. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugeraho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi yose, ibigezweho, ibyaranze isi mu buzima, ubukungu, iterambere, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire n'ubukorikori byose bijyanye na tekinoloji tuzabigwa kandi tubikubwire uko byakabaye. Nawe kandi ukoze subscribe aka kanya menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi b'i Burundi bo mu gice cya Ngozi, Kibitoke, Bujumbura, namwe mwese muri za Uganda, namwe muri za Tanzania, abari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Kenya, namwe kandi muri Sudani, mwese mudutera inkunga muri Kota Masimbo ubwo ni Burayi. Bahaye ikaze kandi nkomeza kubishimira. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye. Muhaye ikaze nanone mu muryango mugari wabizazamenya, umuryango ukunda abawusanga. Twabagejeje ikiganiro kivuga ku bisirikare by'ibihugu bikomeye cyane ku isi bifite kandi intwaro za kirimbuzi, intwaro z'ubumara. Tubabwira ko muri ibyo bihugu bikomeye muri gisirikare ku isi harimo Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Itali, Pakistani, Korea y'Epfo, Uburusiya n'ahandi hakomeye cyane. Ibyo byose kandi nakubwiye ko bigize gutya bikakoma rutenderi, bigakora ku mbarutso kuri za ntwaro zabo z'ubumara, isi yahita iba umuyonga. Nuvuga ibyo bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane ntiwabura kuvuga ko umutwe wa M23 cyangwa se M23 nawe ufite igisirikare gikomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri aka karere k'iburasirazuba, kuko uyu mutwe nawe urakomeye cyane. Gusa uyu mutwe wa M23 urwanira mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye kubura imikorere yawo, uyobowe n'umwe mu basirikare bakomeye cyane b'abahanga mu mirwanire
mu gutegura urugamba ndetse no gutega agaco k'umwanzi cyangwa se kahaduyi. Akaba yaratorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda yitwa Generali Sultani Makenga. Gusa nubwo ibyandikwa bivuga ko yatorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda, ubu tuvugana ntabwo ari mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu gisirikare cya RDF. Wabyumvise neza ko atari mu ngabo z'u Rwanda. Sultani Makenga, uyu mugabo ukomeye, yavutse tariki ya 25 mu mwaka w'1973. Nubara neza ukoresha ubwenge bwawe karemano cyangwa se karikire mentale, cyangwa se nukoresha ubwenge bwawe bw'ubukorano artificial intelligence, urabona imyaka ye uko ingana. Ubonye ari ingahe? Reka ngufashe, ni imyaka 51 y'amavuko. Gusa uyu avukira i Masisi ariko yakuriye mu majyaruguru ya Bwito muri Rutushuru mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru. Sultani Makenga ndimo kubabwira, umwe mu bagabo bavugwa cyane muri iyi minsi. Nushaka uvuge ko ari umusitari, kuko haba mu kuvuga imvugo njyarugamba, imvugo za politike, imvugo zijyanye no kwishima kubera gutsinda umwanzi cyangwa se haduyi. Uyu kandi azwiho kuba umwe mu karere abaturage batinya, gusa byose abikorana ukuri ndetse n'ubuhanga. Ubwe avuga ko nta muturage ahutaza kuko ntacyo aba apfa nawe. Makenga kandi yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya kera cyane, mbere nko mu myaka y'1990. Ni kera cyane, abavuka ubu ngubu bari kumva iyi nkuru ntabwo bari bakavutse. Yinjiye muri uwo mutwe cyangwa se muri izi ngabo ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yari umwe mu basirikare bafite ubunararibonye mu gutega agace k'umwanzi, nk'uko bamwe mu barwanye nawe babitangaje. Mu ngabo z'u Rwanda kandi yahakuye ipeti rya sergent. Yari n'umwe kandi ndetse no mu gutanga umusanzu wo hejuru cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze na RPF ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi wamenya, uko wumva abandi bayobozi bakomeye cyane ku isi bize, basomye inkota, abandi basoma urugamba, basoma kandi igisirikare cyane kibinjira mu maraso, cyangwa se biga kandi banasoma amateka runaka, bose bakaba barize. Uyu we Sultani Makenga kwiga kwe nuko nguko. Amashuri ye yize yakomeje kumubera imbogamizi mu mwuga we kubera ko nta ndimi yari azi kuvuga cyangwa se z'amahanga, kuko yaba Igifaransa ndetse n'Icyongereza byose yabivuga kabiri aho ngaho. Ushaka kuvuge ko atari umu expert mu kuvuga izo ndimi no kuzitibuza. Muri make ntabwo azizi neza. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2002, yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Makenga kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu mikorere y'iyi batayo, kuko mu gace ka Katanga yarwanyemo arwanira mu imbere. Nubwo kandi yari umusirikare mwiza, ariko kandi ntabwo imyitwarire ye mu gisirikare yakunze kuba myiza nk'uko babiri mu barwanye nawe babitangaje, kuko mu mwaka w'1997 yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi cyane kandi zitandukanye. Sultani Makenga mu mwaka w'2005 nibwo yabonye ipeti rya majoro ubwo yarwaniraga ukwishyira ukwizana kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ngabo zarwanaga. Sergent Majoro Sultani Makenga yari mu gace kandi ka Rutushuru ubwo Laurent Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe wari ugamije kurengera abaturage ba Kongo aribo CNDP. Icyo gihe Makenga yabyumvise vuba cyane, ubundi atangira gukorana na Nkunda maze atangira gutsindira icyizere cyo kurusha abandi basirikari ndetse n'ibikorwa by'urugamba. Ubanza ari inzozi yahoze arota zo kuba umusirikare ukomeye cyane. Gusa mu mwaka w'2007 CNDP ya Nkunda ndetse n'indi mitwe irwanira mu mashyamba ya Kongo yinjijwe mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Makenga yahise agirwa umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko Makenga yayoboye igitero cy'ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba
ariko Nkunda we hakomeza guhakana ibyo bari gushinja Sergeant Major Sultani Makenga. Nubwo Makenga kandi atagaragaye mu kibuga, ariko byavuzwe ko yohereje Lieutenant Colonel Nzamurinda Innocent uzwi ku izina rya Zimurinda muri ubu bwicanyi bwabaye kuva tariki ya 9 n'iya 10 Werurwe mwaka w'ibihumbi 2017, bugahitana inzirakarengane z'abaturage bagera kuri 15 bose. Ubwo igisirikare cya FARDC ndetse n'abayiyunzeho imikoranire yari yanze kugenda neza, CNDP yongeye kwisubiranya ubwayo, maze Makenga wari ugeze kuri ipeti rya Colonel ahabwa kuyobora uyu mutwe mu gace ka Rutuchuru kari hafi n'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibice bya parike y'igihugu cya Kongo muri Virunga. Mu mwaka wa 2008, nyuma y'inama y'amahoro ya Goma ndetse na leta ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse n'ibirindiro bikuru by'umutwe wayo byimurirwa mu gace ka Rutuchuru aho Sultani Makenga yakoreraga. Ubwo Laurent Nkunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yabaye hagati ya leta zombi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo arwanire Sebuja Nkunda, ariko ibyo by'ubusa. Gusa nubwo byateye kabiri, Makenga yabaye umwe mu bayobozi bakuru 11 ba CNDP basinye ku masezerano y'imikoranire na guverinoma ya leta ya Kongo ku wa 16 Mutarama umwaka wa 2009 n'ejo bundi. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwiyunga na FARDC, Makenga yagizwe umuyobozi mukuru kurwanya FDLR mu gace ka Masisi na Warikare mbere yo kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Ibintu byatangiye kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yemezwaga nk'umuyobozi w'uyu mutwe, maze gukozwa kongera gukorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ntiyabyumva. Nibwo amakimbirane yaje noneho ubwayo n'ingabo zitangira gucikamo ibice ubwazo. Byari bikomeye cyane ubwo urugamba rwari rutangiye. Nizere ko urimo kubyumva neza intandaro y'amakimbirane y'uyu mugabo na leta ya Kongo. Weho komeza ukore subscribe, turi umuryango mugari wa Bizazamenya. Nkomeje kandi kugushimira ibyo udahwema kudufasha ukora subscribe, ugakora share, ugatera comment ku biganiro byacu, udutera n'inkunga kandi ndagushimiye. Uyu Ntaganda kandi wanashinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC, yanashyiriweho kandi impapuro zo kumuta muri yombi guhera mu mwaka wa 2006. Nawe ni umwe mu basirikare batojwe kandi banatorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike. Gusa igihe kinini yakimaze arwanira muri Kongo mu karere ka Ituri. Hagati mu mwaka wa 2011 Ntaganda yaje gusura Makenga ngo barebe ko uko bateza imbere ibikorwa byabo bya CNDP, nubwo basaga bombi nk'abagikorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Mwaka wa 2012 Gicurasi, Makenga ibyo yararimo byose yari bihagaritse, yinjira mu mutwe wa M23 ahita azamurwa akirwa ku ipeti rya generali. Wabyumvishe neza, muri Gicurasi 2012 nibwo yabaye generali igihe yinjiraga mu mutwe wa M23. Niba kandi twatangiranye neza, ibuka uyu mugabo ukomeye afite ipeti rya sergent, ipeti rya majoro, ipeti rya colonel n'ipeti rya generali. Ubu ni General Sultani Makenga. Ni nawe kandi ndimo mbabwira ibigwi n'amateka ye yose. Ntabwo byaje gutinda kuko mu gihe gito Makenga yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Umwe muri basumambike ba Ntaganda utaracanaga uwakana Makenga witwaga Bundanigaruye, nawe yahise azamurwa mu ntera agirwa generali, maze agirwa umuvugizi cyangwa se uwungirize Sultani Makenga mu kuyobora uyu mutwe wa M23 wari umaze gukomera cyane. Ibikorwa bya M23 cyangwa se M23 byatangiye kuyogoza Kongo mu mwaka wa 2012, aho byatangiye kandi kwigarurira Goma yose
birayifata. Maze mu mwaka wa 2013 Gicurasi M23 yakubiswe inshuro cyangwa se icyo bita ahareba Nzega na FARDC, ndetse amakuru aravugwa cyane ko General Makenga yakomeretse y'indengakamere. Mu Gushyingo n'ubundi mwaka wa 2013 nibwo M23 yaje kumanika amaboko n'ingabo zayo zose, maze baza guhabwa ubuhungiro muri Uganda, aho bamaze igihe kinini cyane mu buhungiro. Gusa mu mwaka wa 2017 Makenga wari warigeze kandi kuvuga ko yapfuye, yaje kongera gusasa imigeri, ariko nabyo biba iby'ubusa. None kuri iyi nshuro ikaba ari nta yindi nkuru iri kuvugwa muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, uretse kongera kwisuganya kwa M23 no kuba ikomeze kuyogoza uduce twinshi cyane dutandukanye twa leta ya Kongo, cyane cyane muri Kivu ya ruguru, Iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose. Nk'uko Makenga bitangaza, avuga ko M23 ifite ingabo zigera mu 6,000 zisuganyirije mu bice bitandukanye by'ibirunga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanatangaje kandi ko ibihugu cyangwa se igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikeneye impinduka, ukabinakeza kurandurwamo ruswa, gucyura impunzi no kurinda umutekano cyangwa se busugire bw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bose bakarindwa kimwe agutoneshwa. Ibibazo byose bya M23 na Makenga uyihagarariye bagaragaza cyangwa se bagenda bavuga, batangaza cyangwa se bakavuga ko batazigera na rimwe bahagarara bitarava mu nzira, kuko bimaze kuba uruhuri. Ni make ibibazo byinshi cyane nk'uko M23 ibivuga. Uyu mutwe kandi ikindi kintu ukeneye ni ibiganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gushyirwa mu ngabo z'igihugu. Ibi leta ya Kongo ubu iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi ntabwo abyumva cyangwa se ngo abikozwe na gato. Ubu kandi M23 ikaba yaramaze gufata agace ka Bunagana n'utundi duce twinshi cyane twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kavuga ko itazigera na rimwe isubira inyuma. Igikomeye kandi muri ibyo bice bya leta ya Kongo itaremera ibyo isaba, ikaba izafata ngo Kongo yose, ariko ikaba izahera ku mujyi wa Goma. Inama zibubutitsa zihuza u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 ku iki kibazo cy'umutwe wa M23, ariko ni rimwe na rimwe Kongo ntiyitabire cyangwa se ubundi M23 ntiyitabire muri biganiro bibera muri Rwanda. Ubwo niwo mugabo ukomeye cyane mu kiremwa muntu mu karere cyangwa se nushake uvuge muri Afurika, akaba azi urugamba, azi kurwana na haduyi icyo ari cyo arakizi, azi n'impinduka kandi iyo ari yo yose uko iteye mu rugamba. Gusa njyewe nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi nibizazamenya. Reka tubashimire kandi mwese tubifurize ibyiza, nta yindi nteguza aho ubutaha.